ایوار باش کردستان، ایوار باش کردستانیین لدیاسپورای، ایوار باش همو کسی نها لچارپل مدیا تماشا دیکن اون همو بخیر و خوشیاتن دنگی دیاسپورا تماشاوانن هجا. میوانا من امیرو به برنامه یک نو دیسا بورنه میوانا من یا ایشف جنک پر آلی دلسوزا خباتا کردیاتیه جواک ناس و جالگوانا کرد برز گوهار مامویه. از هیویدارم گوهر لور به. بله گوهر تو بخیر هاتی؟ ایوار باش؟ ایوار خیر سرجبا ایوار کیف خوش بوم به هاتنات گوهر خان؟ سلاوی من بو همی تماشاوان میشی سرچوان گوهر خان گلک سپاس گلک سپاس گلکی شانازم کت ایرو میوانا منه گوهر خان هنکی تناس بکن بریام دست به برنامه خواه بکن. گوهر خان تو بهشمندی خواه و به زمان خواه کردی خوش لخور و کردستانیه هم دخوازن تو هنکی خواه بما بدن آسکرن به تماشاوانین چارپل مدیا توش کی جا هرمیه توش کیه تو کی جا کلان مزن بویه و کلان کردستانه أسات مخابن من لكردستان مازن بو از لأرمنستان دايق بو ما باجاري نسان دنگي منينة از باورم دنگي منينة پروبلم روزا دي خان انترنتام بله دنگي تتي بله كرام بك از باورم دنگي من درنگ تيتا بدوانكم قلت نخوا بله فرمو أنا استباش قلت لكم ها دنگي متيتا نقول هنا كي تناس بكن أسخا تقول تجي كردستاني إيريفاني ببينم بله أري بله أري از الباجر إيريفاني دايق بو ما ملبتا باوي من جسر هذا جقرسي بو یه تندورک بون دایکا مجی یه وانه بون گنده رما قولی باورم اگر نششم و ایروان بوما چیش راست نمیزم دبستانی بو پرستنا کردی خواه چند خواه دجوار بو لأرمنستان کرد ما تایباتی گنده دادشین و کامپاکتن دوره بون لی باجار ایروان دا زحمت بو و تبیرا من هما هاوین دهات دباوین مدشان دن گنده او نده ترسان واکی باجاری ها واکیش ملادور بون من ملباتم گلا کرد پروار بو و او ترس نو ملبات ها بو چه بو من گلک خواستاد هر تجدکرن بو ام خواه کردستانی ببینن ام کرد بونا خواه بپارزن تایباتی هسکرنا چاندا کردی چاند کلتورا کردی دیروگا کردی نو ملباتا ما وک کانون با هر ایوار تایباتی کار که من تم گلی خواه دکر سر والد جه کن کجی دست بکری جه جنگای کردستان شهرستانی کردستان مراد گود نغمه حس کرن چه دکر هرچی قاضی ما ولاد ندید بو ما ولاد جای آگری بو ما جای آگری دیت مدزانی بشت جای آگری ولاد مایا و گلک پروژه باش چه دکرن روشن بری ما بازار ایروانه دا بو زاروک اسیمیلانه بن لما گنده دا حساب لباجر دجوار بود دبستان کردی تنه بود دبستان من مالبات من بو رادیو ایروانی بو و روزنامه ریاضه بو و پس از هوا که مزموم زیاده پرتوکین نویسکاری ما بلاد کرد باوی من برای من مزن تم تانین ماله و
وەک قانون بوو ئەگەر بەڵێن پرتوکێکی کوردیتانی هەمی مەلبات دخوان تەنێ دایکا من لەما دایکا من دەماوینی و بخواژی تەنێ 4 سال چ بوو دبستان ژنێن دایکا من پرانی نەچی بوو دبستان لێ bavê min her tişt dikir wekî em Kurdbûna xwe xwekin em heskin Kurdbûna xwe girîng bû bo malbata min girîng bû ev tişt Dizanim dixwazim ji ber ku te me bir Êrîvanê dizane Êrîvan ji bo me jî ji bo Kurdê Bakur ji bo min ciyê taybet dilê me de Êrîvan û Radyo Êrîvanê û xebatkarên Radyo Êrîvanê ji helbestvana ji dengbêja ji pêşkevana hemû li ba me ciyê wan pîroz e ji bo re jiyana ez weku tevhawakî te me bir Êrîvanê em hinekî li wir bimînin Guharxan behsa malbata xwe dibistana malbata xwe û dibistana kurdeyatiyê ku dilê mezin bû hinekî berfirehtir behsa xebata bavê xwe ya malbatê ji me re bikiye bavên bixwe dengbêj bû nav Radyo Êrîvanê bavê min ra nedigotin dengbêj digotin dengbêjê dengbêj e hingî hezkirî û rêzdariyê mezin hebû berî bavê min û malbata min de kalkê min dîroka Kurdî baş dizanbû û gelek nivîskar dihatin cem kalkê min û gelek nivîskar jî dihatin cem bavê min yê ku stranên Kurdî tomar dikir bavê min ne tenê dengbêj bû carna mitirê bavê min hin hosta ye hin nivîskar e lema ew helbestên stranê xwe piranî ew bi xwe dinivîsî ez ya herî biçûk bûm ez kengî pir biçûk bûm min paşla dayika xwe bavê xwe re diza û bavê min jî piranî şev dinivîsî û min tim gazînê xwe dikir min digot tê kengê terk bide wan stranê xwe bêle razin ew tim digot kengê tê mezin bî tê poşman bî ev tim ev gotinê wî bû û xêncî strana parastina stranên Kurdî malbata min de dîlana jî hat parastin birayê bavê min Celîlê Beso ew koma dîlana pêşê destpêk koma dîlana bû sala 1960 bajarê Êrîvanê de û ew jî bêjim Erebê Şemû û Heciyê Cendî ewa daxwazê wan nebûye ew Erebê Şemû cînarê kalkê min bû û dîtibû mamê min gelek xweşik direqise wisa eva rasta mamê min rêberiya wî komê dikir lê eva wek projeya Erebê Şemû û Heciyê Cendî bûye û navî komê de gelek dengbêjên me navûdeng hebûn Sûsî Kasîmû, Zedîne Şekir, Efoyê Esed bû û gelekî din jî û paşê destpêkê koma dîlana bû lê paşê ew kom navê komî de şano jî çêdikirin konsera çêdikirin û paşê bû hevekî navûdeng ew kom derdketin Gurcistan, Kurdistana Azerbaycan û jina mamê min berî çenda got wekî Kazakistan jî çûne dixwazim bêjim ev parastina çenda Kurdî dîlan stran helbesta min ji zaroktî nav edeba xwe dît nav jiyana xwe min dît û gelek tiştên mayîn jî mesela ez diçûm zarokum ez diçûm gundê dora Elegezê malxelanê bavê min gelek tiştê yê gundewarî jiyana Kurdî gundewarî min havînê tim diçû min didît û nav min hezkirin hebû ev jiyana Kurdî û paşê sed mixabin ez mizewacî xwe çêkir û ez pir dûr bûm ji malbat ji Kurdê me û 20 sal zêdetir dora min yek malbata Kurd tinebû lê ez û bavê zarokê me bo min pir girîng bû perweriya zimanê Kurdî me zarokê xwe baş zimanê Kurdî de û tenê çi pirsgirêkê mezin hebû min nikarbû mesela pirtûkên Kurdî min jiyana xwe de gelek pirtûka xwendiye yê klasîkên cîhanê lê yê Kurdî
بۆ من پرسیارمە ئەس بێژم من کوردی پڕ کێم خوێندیە لەما شانسێ منی بوو ناکا دخوێنە بەس وێ دەمێ شانسێ منی بوو هەنێکی زەحمەتە بدەستخستنە وان بدەستخستنە وان ئەوەیە پرۆبلەمێک مەزنە ئەرمەنیستانی ئەو قەسنا لێ رووسیادا تجارە سەرینی بوو وەکی ئەس پرتوکێن کوردی ساڵێ جارێک مە دچوو ئەرمەنیستان من ماڵە باوێ خوا چ دەدیت ئەو بوو لێوسا دەما ئێرێوانێ بوو ماڵباتانی باوێمتانی برای من مەزنجی گەلا کوردپەروەر بوو هەردوو برای مژی سترانە گوتنە ناوڕاجۆ برای من مەزنجی پشتی مامێ من ئەو کومە دیلانە برای من بەردەوام کرد لێ ئەو سترانە نەدەمەک درێژ دگوت پڕ کوردپەروەر بوو برای منی مەزن یعنی باوێتە ڕەشیدێ باسۆ di radya Êrîvanê de hem dengbêj bû hem jî stranê xwe bi xwe jî digot ê di nivîsan ne were Piranî stranê erê û li radyoya Êrêvanê herî zêde bavê min strana gotiye û bavê min hingî dengê wî pir xweş û bilind bû hê ji dema nemir Cesimê Celûyî cî nehêşine sazbendete wî paşê jî Remedî Xelîl Çerçen cî nehêştiye tenê yek strana wî tev sazbende heye peyê û bawarim tev egîtê cî min bû tenê yek stran hingî dengê wî xweş dîtine û ew stran ew taybetî stranên resan digot stranên dîlan nedigot û millet cî hez dikir lema min carek pirs kir çima taybetî evan stran got ji dilê millet e millet xemgîn e ji welat dûr e û ji welat jî taybetî rojê şemî radyoya Êrêvanê bername hebû ji welat jî dikarbûn dexwazê xwe bi şanda kîş stranbêje dixwazin guderkin û taybetî stranê pir xemgîn dixwastin dinyayê felek min carek bavê xwe re got îda stranê te mesela stranê din hene yê ku ez ê profesyonalîzma wî hê zêde dibînim digot bo gotina dixwaze millet ji dilê millet ewan strana lema ewan strana dixwazin Guhar Xan tu dibêjî ji ber ku tu ji malbatek çanda Kurdî eleqedar tê û tu tê de mezin bûyî tu jî helbesta dinivîsînê tu dibêjî helbestê min dengê dilê min e nerîn û ramana min e ka hinekî qala helbestê xwe bik di çawa tu îlhamê ji ku tînî îlhama helbestê te tu ji ku digirî ji zaroktiya te tê tu çi digirî min dest pê kir ez ê bêjim min dest pê kir çi bêjim demekî wisa bû nav jiyanê min gelek tişt hat guhartin acîz bûn xemgînî zarokê min çûn ez tenê mam û dibêjî ew hestê min difetisa û min dest pê kir helbesta û paşê min xweş dihat serevîn lê paşê min ew rewşa milletê me mesela gelek tişt gelek çi bêjim ewan zulma li welatê çibû ew cî hestê min bilind kir hestê netewî hê zêde ew vegazinê dilê min bû ser rewşa welatê me erê ew cî min dê bêjim min qewa dide carna ez bi xwe jî acîb dimam bi xwe tu bijî bi xwe wan gotina dihatin lema carna erê carna taybetî şev carna zû ew gotin dihatin serê min got helbet eva tiştekî çi bêjim xwezayî ye yên Guhar Xan
ام هدي ورن دياسبورا مورن اوروبا تكنجي از جاره دوی من هیم بویه ام دبیجن تجو ولات درکت یاجی تجو هریما خوا درکت یاجی جی ایریوانه تكنجي کوچی اوروپا کر چخسی تل اوروپای دما تهات کو و چی کرد چی خواند وقجینه کرد تل چی راست هات چی بالا تکشاند دسپیک دما دسپیک چاوا بو کنگی مزاوج آخر چکرت با وزاروک ام جرکی و هاتن آلمانیا 5 سال ام آلمانیا من پشت آلمانیا او گره اکادمی ارتشا روسا دا خواندن خبرده و بکره ام چون مسکو پشت خواندن اوی ام چون نزدیکی نه اما 10 سال ام من باجاری بلادی کافکاس او کلاکا چچنیا بو ما او شهر چچنیا روسا جمدید پاشه استنه تبزاروکا با وزاروکا جانا کنو دست بکر جوی باجاری از او هر دو کچخه ام چون مسکو 3 سال نیو سال مسکو من و مربطم همیل اوروپا بو تایباتی لآلمانیا بری نسکای 19 سال بو من هاوکی دترسا بو کچی خاجی تاني نوروسا من هاوکی دترسا هم هاتن نج ابوری اساتم المانیا من نزانم هم زانن نو ملبات کرد بو کچا هزی دا ترسایه ومن بو کچی خا اساتم المانیا لألمانیا هاوکی زحمت بو ودامي اسازو حقی مای نددن اللي من بخوا زمان اسفير بو بشتي 8 سال بو من دبلوما خا از زننگه اندازاری مخلص کریا بجاری وانه بشتي 8 سال من ألمانيا دبلوما خا دا قبول کرن و اللي ألمانيا پرسگریک اکی مزینه بشتي 5 سال نه هر فیرمه دخوازه تا پرسگریک بو من هبو و من دولت بخوا غازی مگر وک بلگروان لما وانرا لاز ما كان بو لاز وانرا لازم بو بلگروان ارمنکی و او بو دسپیکا کاری بلگرمان و من اویدا دا سرزیده درازه و کار دکم بو 4 زمان آلمانی، کردی، روسی، ارمنکی و پیراجی مخاندنا بلگروان جی مگر تو هم ترجمانی دکی هم ورگره دکی هر دو کاراج دکی او هر دو یک کاره ترجمانی او نه ورگر یعنی ورگره پرتوک و نه جرمن مثلا نتن دفکی ورگر مراد خواستم گلاجره مثلا وزارت تندرستی لباجاری من گلاجره فرمولار خوازن من وانتشتا ورگران دیا کردی روسی ارمنکی لی پرانی دفکیه نه نویس ورگران و من اف ناوی کاری خواجی ملت خواه نزیک ناس کر مثلا جارنا دبو مرا کاری ددن من بخار ندخست لما مخواش داد تملت خاکار بکم او اگلا درجه هبو وکی من دکاری از بجگری عملات بکم و از دکم حتی ایروژی و من دکوت از در که خلق بینا که و سه اسمانس ناوی کاری حتی روژه ایروژی او کرد تو چالکوان کرد و جدلو جانی و روشا ملتی ما ناسنما ملتی ما به هر رنگی جواکا ما به هر رنگی تا على قدر دکت خوانیز دبینه اف دینامیزمات جکدرتی اف هزاتا دخوازیاتش کتی البته بحثا زاروکیا خو کر دبستانا مالباتی کر هر بله کرد پرواریا من جمال باته و استکارم بیشم لیلا آلمانیا
منێ بگوتە بەختێ من بوو یان شانسێ من بوو بزەم چاو بێژم باژێڕێ مەدا ئەس کەنگێ هاتم کۆمەڵەمە هەبوو و ناوی کۆمەلە تفاقێکی gelek باشە بوو ڕەمەتی سەعید گەباری ژین نەبدا بوو و خێنجی وی دیسە کورتپەروەرên mezin hebû û ew pêhêsan zarokê min jî xwendina mûzîkistan ne keça min mezin piyano îro organ jî lê dixe û strana jî digutin strana kurdî jî digutin û keça min jî biçûk keman û kurdê me pêhêsan gazî me kirin ez kengê çûm ew destpêka girêdana min tev kurdê me Ewroş bû bo Newroz gazî kirin û min gelek kurdê me hêja dît dibêjî ew nav min xûna min kelandin wekî ez jî gere tewana bûm wisa destpê bû bêşê bajarîme berê ew saziya kurdî gelek baş derbas kir îro sed mixabin îro cêyekê dehe komele tifaq jî nav komele me tune û ez carna nizanim here mêvanê kîj komele lema diçim cemyekê yedin dibêje te çima çû ev dilê te pir hemî yade ye carna jî dibêjim baştir ez naçim ez diçim cev me vî ewa yedin dixeyî te dixwazim bêjim ew destpêkê de ev dexwaza Celakbanî nav min çêbû û reme Seyid Gebarî be gelek tişta ew çi bêjim wek propaganda dikirin ew me Bele Guhar xan ez pirsa ku pir nêzî dilê te ji te bipirsim em hinekî werin ser wê mijarê ku diaspora ji bo te çi ye û xebata diaspora li Ewropa çawa dikare bimeşe û em çawa dikarin xurttir bikin bi bandortir bikin û rola jina Kurd li diasporê de û ji bo zarokên me yê Kurda têbîniyên te pêşniyarê te çi ne li ser rola jina Kurd Ya pêşê ez wek erkên sereke nav armancên ev Celakbaniya Kurd e ez dibînim parastina mafê jina Kurd lema ez gela cara dibînim nav komelên me min dît bêtir min nav karêxa dît lema ez rasterast malbatên Kurda diçim û taybetî ku pirsgirêk hene û ez dibînim wekî mafê jina Kurd ez nabêjim hemî malbatên gelek serkeftî hene lê min ê bigota bêtir hêzîde malbata mafê jinanî ne û ez dibînim ev cî xetereke bû malbat lema wan malbata de zarok cî edeba baş nastînin û gela cara ez diçim ez şerm dikim wan pirsgirêka wekî Almana jî dibînim û lê ew cî bêjim ew maf nadin jina eva tiştek e lê jinê me jî kêmasiyê jinê me jî heye mesela jinê me nahêlin zarokê wan na tev Almana ez bo Almanya dibêjim bawerim dewletê jinê me Kurdan nahêlin zarokê wan na tev Almana bibin tev Araba tev Tirka bes ez dibînim wan malbatayê ku tev Almana dihêlin zarokê wan nahê serkeftîne û min gela cara pirs kiriye hûn çima nahêlin min gela cara wan malbata pirs ew dibêjin wê asîmîla bin bes ew nêrîna gelek şaş e lema ew malbatên Alman ez malbatên mesela yên nenormal berede hene lê piranî malbatên Almana de edebên baş didin zarokê xwe û zarokê me jî yê ku tev wan in ew bixwazî ji wan na gelek tiştê baş dizînin û ew fikirê jina Kurd wekî wê asîmîla bin û întegrasyon naxwazin min ê bigota jina Kurd tev li hev dike întegrasyon tev asîmîle întegrasyon ev rêya serkeftina millet taybetî zarokên me ne û biraz jinê me netirsin ji wî hevgirêdana milletên Ewropî baştir e tev milletên Ewropî serkeftî ne zarokê me baştir e nav wan nabin lema nav
عربا تركا لولات چه خیر ودیده جوانا وکی هون لأوروبا دیسابن اشاشی دکن اسنا ویجم همی سر ملت عرب ترکا اسنا ویجم بس پرانی اوانا زاروکی وانا از دوینم گلک زاروکی ما توانا او حشیشه لیستکن او غمار وانتش تخرج جوانا هلدن زاروکی تف اوروبی گریدایی پرانی خواهندنه دگرن خواهد اشتیم با کلتورا ماجی توانا بلنده با ام گلک گریدای عادتین خواهی کرنن او ایدئولوژیا ما تف عادتا گریدای منه بگوته او زراره که ما زنده ده اره هنه عادت ما وکی او چه بجن وک خالین کرد بونانه وانتش تاس فهم دکم بس كلا تشتايا واقي زراري ما زند دا جواقامي ام لدياسبوري جلك تشتكارن بتن يا بيشي زاروكي ما باشا روجين منا بيشي ام ريا زاروكا باكن بو سركب بو تايباتي خاندن نابولاتي ما اسنا خازم كاساكي بيشن لولات و سوفيتي باري پرجدن بو من افتشتاكي نوبو من شدديت نمولاتي خواهي ولاتي نغما مثلا كرد ما سوفيتي باري هر زارو گره بچه دبستان يكو دچو دبستان ما ندگود او خانديه لبشتي دبستان ندچو ما دگود خاندناوي نينه بس ما از دريدم نو ولاتي دويجن از خانديم از دويجن تا چه خاندستان ديه 6 سال چومه دبستان 7 سال چومه اخوا خواندی دوینه منه بگوته اف هلبت از ولاتی نبومه برای من ببورن از نخوازم کسا کی بچوکم لی از بیرناکم از دوینم و از گلک مالبات کرده ما پرستکم چه مواقع خانده نگرده اوانا سدم گوتنه از ایرو هاشم داگر کرا گلک خطره چکرنه و کرده ما مجبوری کارن گران کرنه بو آبوری بو روشه خو از و نفهم لیل اوروپا پر شرمه زاروب دبستان خلاص دکه دشنن انبیساد برا شانسه که مزنه ملت ما سرکوه ملت اوروپا دکره کرد ما ولاجی پیخابوه گلک که مسیحیه تایباتی ناف کلتورا کردی از نویجم همه از که دویجم وک ستاتیستیک یا زیده و تشت زیده اره رو گلک سرکفته همه ایرو مثلا ما دید هنرمنده ما کنسرا وانا لاسپانیا منه پر بخواسته او هنرمنده ما یه اوروپا تایباتی وک او هنرمنده کنسرا چکرن هن اوان او دولت من اسکر هنجی جوی کنسر اونا پشگره شنگالیا و کوبانی کرن کلو چپس هنرمنده ما دکارن افتش اشتا که چه دبه بر خود دن کردستان بو هری کاری کلو شرم نینه ام میلیونان دیاسپوره دبه ام بودجه که کردیا واکن بو خاطرن لوالات بو اشگریا زاروکن یکون نکارن خواندنا خبر داوکن مثلا کردستان باشور اره اویدا گلکتش روشوانا لی ام بیر نکن روشلاته روشاملات چاویا روژاوا چاویا باکور چاویا ام هاتنا اوروپا ام بیر نکن لوالات روشاملات چاویا زاروکی ما نکارن دبی ام او بودجه آواکن بو پشگریا ملاتی خواه و اسپاورم افت ندجواره چند میلیون کرد هیا لاوروپا از نفجم برای هرک 1000 بده بس اگر اوان میلیون هرک 1 اورو بده بوی بودجه اما چی قص افوده که چی مزن ام دویجم نمون اسرائیل و ارمنی از بخواه شده بومه الا هی زاروکم لگرجستانه کلیسه یهودیا
مديت أوانا چا هاري كاريا ملاتي خوادك وما بخا برسكم قلت أو چي بهريا وساون قلت أم همي روشا ما همي يوديا باشننا فقير جيهنا وكليسة همي ملاتي دا بو فقيرة بو زاروكن يقو زيراكن لي بهرننا كلو إيرو أم جي نكار نفتش بكن أم هيفياتشنا ملاتي ما أم شير نكن بيجن براني ملاتي ما بخواندنه و چه بجم شرکتم پر دوره ام شر نکن که ماسی خواه بجم اما از دوینم نف ملت ما اگر جرن از دویجم عاجز دبن از دویجم ام بجم بو سر راست کت اب که ماسی خواه بله بگمان و جنا کرد تایباتی جنا کرد مرباطه دا گلک دشت کاره هر چقدر جما فیکی ما یا هری گرینگ ادبا باش ساروکی خورا بده و بهلن ساروکی و او انتگراسیون هاگرن و بشکفن البته و دایکا جی برا چه بشم بشکفن گوهر خان گلک مالبات جارنا د برنامه خود گلک جرامه بحث کری گلک مالبات جه انتگراسیون د ترسن بجنه می اسیمله ببن او ترس لبا گلک مالبات کردان هیه بروی گلک پرسگریک د ناو مالباتان د زاروکان د جوانان د دردکوین دی سال ور رولک پرمزن یعنی بارکی گراند که سر مالبات که تل سرویات چی بیجم اس ناسبون اوا نو لألمانيا مثلا لألمانيا اورغانيزاسيون هيا بو جنجا دبي ملاتي ما بزنده جالك مربط اوا افناف ملاتي ما هي ام شرم دكن برسكريكي خافاكن لمن بقوتا ناف جالك مربطها زاروك جا عجزبونه مربط ناهي لا او انتجراسيون باش زاروك جمالي دچن اف برزگریکه که پر مزنه لأوروپا دبی ام هشار بد گلک جران اوان زارو گلک جران از بخا مدیتی زانم زاروک ما مالباتن آلمانا دبن و گلک جرا او زاروک نخزه بگره و کس نزنه او زاروک چو اسیمیله بو چی بو مثلا اس ما فهمنینه اس باشه پرسکم چی بو لی اس هاشنه وکی گلک زاروکی ما اساچون گلک زاروکی ما لمالبات کردی دا اوان ارگانیزاسیونن یه تبگینجا گریدای بخاد بن زاروکا لما لأوروپا تایبتی لألمانیا قدخه دی و باف زاروکی خوند لیخن لناف بری چندک بو از شو مالباتا که اپرزگریک بو لایوانات خواستن ها گرتن اوما پرسکر چی پرزگریکن چی او گوتن وکی باویتم لایخوا لیدخه مجرا نورمال جي قلت من قلت زاني اي بات كردستان نورمال نف كولتورا ما هي زاروك فهمناك بدون بادكاوي نا از ناسبان تشتا هر چقدر جي نراسته هي نف كولتورا مرباطي كلها و مجرا قلت وكي بيركا ولا چي بويا دبيتو برا بانتشتان ناكي وباش من لا يبرسكر قلت چي ما تخازي هاري قلت ناهلن از خواندن خواه بردوام بکن مرا دویجن هر کار بکه بشتی خواندن خواه هر کار بکه از دواستم خواندن خواه نخوازم لی ارمانجی من هری مزن خواندن منه خوازم بشم دی باو جی استانگی چی دکن بو سرکفتن زاروکی من و اف نه تنه مالباتا کی من اف پرسگریک دیتیا من اف گل مالباتا ما دیتیا افتشت و گله جرا دویجم بره هر کار بکه لما مالباتی ما الولاد روشا و نخراوه لمن بگوتا هوا کی باش بفکرن او زاروک فی البد 2-3 سال او کار نکه لی خواندن خواه بسینه تبدی خواندن بلند او ترا پره هیزی دا بینه و تیرا تجی و سیچان مالبات دخواستم بیجم او فکر نف ملاتی ما وکی انتگراسیون نه حوجه بو زاروکی ما گلک شاشه بهلن زاروکی ما خواه خواندن بگرن و بهلن جنه ما جی
Ez carna acıv diminim. Gele şavarok bacarime kumelime avadıkır. Mir dihatın jinne dihatın. Mesela navcivaka Kurdê Mesûvetê berê van tiştan neyne. Eger mircîkê here jina xwe nebe, navcivaka me dibêjin tiştekî wî malbata çêbûye eger jina xwe nene û lema jî esayê ew mir tev xwe dibe. Bes vira ez divînim wekî nayînin tev xwe. û carekî gazinê xwasa ez pir aciz bûm. Got ev Kurdê me heta keng ew sînor mêr û jin danin. Min wana ra got eger hûn jinê xwe nayîlin hûn xwe pir biçûk nîşan dikin. Ez we pir paşdamayî divînim. Gelek aciz bûn û paşê Newrûz bû piştîhîngî min dît gelek jinê me hatin. Demek em gere wana şermezer bikin wekî van kêmasî nav xwe de derxin. û lem ez gelek cara dibêjim nav Kurdê me dibêjî şerme rex nekirin. Kêmasiyê miletê me bînin ser Bawerim ziman. neku şerm Guhar Xan toleransa li hember rexnekirinê kêm e. Neku şerm lê toleransa me loma jî ji ber wê tê. Belê. Rûza xan nav miletê me eger tu rex nedikî ew wek heqeret. Ya li ser xwe digirin, nagirin. Li ser xwe digirin. Mesela li Ewropa eger li Almanya ev tiştekî gelekî erênî ye. Eger ştepiş dikin tu rex neqebûlî. Eger tu bêjî ez rex neqebûlînim tu dimînî nav bêrêzî. Bes nav xelkê Ewropî rexne tiştekî pir erênî ye û gelek cara dijin rexne nebe serkeftin nabe. Lê nav miletê me ev rexne wek heqeret dibînin. Ez gelek cara dibêjim baş ku derke boçi rexne dikin. Tu pêşî bifikire paşê aciz be. Lema ez gelek cara dibînim karmendên polîsê yan wan organîza malbatê Kurda rexne dikin, aciz dibin, carna tiştê gotinên xirav cî wan dibêjin. Lema fehm nakin ew rexne bû wî ye. Bû pirsgirêkên wî malbatê. Rexne û girîngiya rexnê di nav me de divê li ser bê seknandin bi rastî di nav civaka me de ji bo ku em jî bi çavê erênî li rexnê binerin. Te destê xwe danî ser birînek din. Belê. Guhar Xan pirsgirêkên netewa me Kurdistaniyan ya jî Kurdistaniyan diaspora çi ne? Ez dixwazim em li ser we ya bisekinin bi terê û her wiha dixwazim mesela ziman û xwedî lê derketina ziman û kesayetiya Kurdiyatiyê li Ewropa mesela li Almanya, li Fransa, li Swêdê taybet dewletê mafê xwendina zimanê dayîkê daye gelek netewêndin û Kurdî jî di nav de. Lê mixabin malbatê Kurda li vî heqî zêde xwedî dernakevin. Zarokê xwe naşînin, zarok xemsariya bikin, tê û bav jî xemsariya dikin. Xemsarî heye. Yani naxwaz yani tu di wê warî diçî dibe mesela naxwazin bişînin dersê Kurdî ya zarok nexwazin dê û bav jî radiwestin. Tu ser vê ya çi dibêjî? Rola jinê li vir çi ye? Rola dayîkê li vir çi ye? Malbat bi giştî rola dayîkê li vir çi ye? Ji ber ku ez zanim pir ji ter giring e rola jinê û rola dayîkê. Ew pirsata gelek muxaşat lema ew pirsgirêk ez mezin dibînim. Bajarê me hê berî 15 sal bû bawerim. Me xwest tiştekî se wek kursekî se ledê cereke ew kir. Destpêkî hemî gotin baş e. Bes paşê çend xort hat geç tune bûn. Ez acêv me min got eva çi ye? Min pirs kir. Jina pirs kir ne ji mêr re pirs kir. Min got hûn çima keçîxa nayêlin? Wira got a Guhar Xan tu nizanî Kurdê me çerkî ve tiştê xirav. Min got tiştê xirav çi be? Herî zêde wê evîn derbin. Bira evîn derbin. Evîn jî tiştekî gune helbet eva jî hê baş e zarokê me hev evîn derbin ne ku tev miletekî. Ez dixwazim bêjim gelek tişt ev çi bêjim ev îdeolojiya kevn kurdawarî ji jinê me tê. Ez bawerim eger ew jin mêrê xwe re bêje wekî bo serkeftina zaroka baş e bira
همین ناسم بلن زاروکی و او که خوازم بجم اوان سینورا جنا کرده که اصلا خوازم جنه ما بچوکم هنه جنه ما گله هیجا هنه مثلا و روژه اوا کرنا کنگره نتاوی جنن کرد لدیاسپوری پرکیف خاشم گلک جنن زانیار هیجا مدید لسات مخابن جنن اوسا نپرن نفجیواقع کردی و اس پرزگری که هری مزن او دوینه وکی جنا کرد تبیجی او هبوناویه او ایدئولوژیا کمی عادت نخوازن جا بهلن او زرار مرا سرکفتن ندا بس هم بجن عادتی ما عادت بس جوی عادت ما زرار هیزی دادیده داری خواه وکم بر بسر کفتن نه نکو بجن عادتی ما ده بسه ما عادت دید ما چه بجم زراری وی عادت جدید او جن وکی ما فیکی ما جن جیده ببوره اگر مرباطه ده جن بخوا ما فیکه چی خواه نده باشه برای نویجه ما فیجنه که مرباطه ده ام جن از نویجم ازودو یکو مافت ده گجاره جن دست بده به تایباتی او جن جوان شاشی جبو عادتين كم او ایدئولوژیا عادتين كم خواه کرده بد بری اوان عادتا باش بو بس ایرو همی جهان سرکفتنه کی باش کده خواندن لی ام هی دفکرن زو بدن میر برا نشکیوا بکوا خواندن کسا کاره فکرین عجیب از دبی گلک زاروک تایباتیش مالباتین خدا دچن لما تخوازن خواندنه اره هنه زاروک وکی پیتشته خراب دیدچن لی براستی من هیزار دید وکی زاروک جوان عاداتا دچنش مالباتا برا کردی ما هوکی باش بفکرن خواه بردم برا هر نو ایدئولوژیا عاداتین کن بهلن زاروکی ما خواندنه بگرن زاروک باشه روژه منه او زاروک سرکفتی به و جواق جی سرکفتی به چقا ایرو خاندوانن من یکول اوروپا خاندستانیا ناف پارتین دولاتین اوروپی نه او بس بفن وی بشگرا ولا جی بکن ملا جی بکن اس هیوی دکم او جنه ما یکو او عادت ما وک پیروز و نورانی دویدن اوسا به هر دستا گرتنه برا دست خواه کن دجوی عادت ما فی جنه ما جی که ما بو سرکفتنا زاروکی ما جی زراره و اس هیوی دکم جنه کرد هوا کی خواه بگویره جن و دایک د مالبات ده گلک گرینگن گوهر خان گوتنک چینیه هی از هر دم دبیجنش بو که خانیک ورا آواکرن گلک میر پیویستن لیش بو که مالک ورا آواکرن تنه جنک پیویستن گرینگیا گوتنک جیه بگوره روزا خان گوتنک جیه دبیجن اگر تو جنک آوادکی تو ملاتک آوادکی اگر تو میره گیاواد کی تو تک گیاواد کی اف مزنه مگوتنه بله باشه کردین دیاسپورا جبوک مجرد ما هینش از خوازم لسر زمان هنه کدیم بسکنم جبوک زمان یعنی ناسنامهش خوازم بزمانه که جبوک زمان کردی بپارزن مالبات یعنی درفت هیه دبستان جی هنه امکان جی هنه یعنی هنه لی مالبات دکارن چی بکن یا جوان دکارن چی بکن جوان کردا دکارن چی بکن ام بیجن نسل سیم دکارن چی بکن بنرناته از یوسا بیجم مثلا کردی ما ناکا تازه هات ندیاسپوره لی ام کردی سوویتی باره اسیا ارمنستان بیجم لما یه آذربایجان و کردستان اوقاس ناسنم او ترسا ایرو لدیاسپوره لأوروپا زاروک من لبجره روانه هبو
ومن وان نمونه بجم چاوا مالباتا من پاراست و نافمجی ابتشت چه بجم او دخازا پاراستنا زمان کرد نافمجی او یا پیشی او نراستم زاروکا خارا بجن تنه کردی نه ام گره زاروک را بجن لمالبات کردی لی چقدر زمان دکاری فیر به لما ام دویجن تنه کردی از چارنا زاروکی بچوک یه قهه ناچن دبستانه از وان او عجیزونا وان زاروکا دوینم دلیما بوانا دیشه لما او زاروک تبیجی او کردبون او زمان کردی بوی داده به مرکی رش اوسا نراسته دبی ام ناف زاروکی خواه هری گرینگ ناف رهیواناته که وکی پرورده زمان کردی او برجا میه ام زمان خواه بپاریزم یه خوازی ده زمان جی اینی اوسا مالباتا من بو مثلا مالباتا من بابیم دگود که چقدر زیاده زمان فیر به جانا مرا تشته شیرین دکرم زارو وخلات دکر دگوت لی مالباتا نه دک خوش ده لی مالباتا دگوت نه مالبات دگوت تم دگوت مالبات او زیارتا مایه زیارتا ماجی تنه کردیه خوازم بجم ناف راهی ما دکرن وکی مثلا سپنج زمان زانم بس اساتا ایروجی زانم وکی زمان هری گرینگ یکو برجا من اس خایکم اس مالبات داکم او زمان کردیه و من پر خواسته ایرو اینی او نمونه یکو ارمنستان کر ایرو اینی او درجه تنه ارمنستان وی دامه بو وان پرزگریکا بو کرده ما ولد ایرویه ندرسینن زاروکا کی نه قرقا وانا نگرن جارک ما پرس کرش مالباتا کی مالباتا ما کرد یه باکور بو باوی گلکی سا هوا کی تشت دیکتاتوری هبو زاروکا لیت خشجی دکوت کردی من جارکی لای ورا خود من گود ایتا نکاری جن باوی خوا کردی با خواهی باشه او ده چه زمان دد دکاری زانی مرا گود خاطی که او ما دفعت سینه او مرا نکو شیرتا دده او ما دفعت سینه منه بخواسته همین مالباتی مرا بگوده زاروک دلی وانا نازکه وانا را لازمه بزمانه که نرمک بشیرت ناف روحی وانا تکن تشتاکی گرینگ وکی او برجا مایه زمان دایک زمان ماینجی تو چقدر زیده فیر بی اقا سرکفتن ده او منه باورم اف ادب یکول ارمنستان بو ایرو لدیاسپوری به چمه پرستی باورم او پرستنا کردبونا ارمنستان نمون بو همی ملت تنه رادیو اما چه پروپاگاندا دکر پرستنا کردبونا خو زمان خوا رادیو یاوه دلی ما ده جی گرتیه هر دم جی اکی پیروزه رادیو ایریوانی براستی بو زاروک بجی بیجم بو زاروک ما کرده مثلا زاروک هست دکن فیلم زاروکا لی کانالن ما کرده از دوینم پر کم از دوینم چما بو زاروک ما مثلا بری دما سوویت دا چه نکاته بیرم ساعتا هفته او دما چیروک انجی فیلم زاروکا و نوان چیروک و زاروکا ادبه کی باشت دان زاروکا چما کانالی کردی نکن بو زاروکی هم دویجن زاروک هز نکن بس هم چه دکن وکی او زاروک هز کن زاروک هز دکن چیروکا زاروک هز دکن سترانا دیلانا فانتشتا بو زاروکی مجیم بکن و ام نویجن اسیمیلا دبن ام چه دکن وکی اسیمیلا نکن ام پیشی او پرس ام خوابدن بله گوهر خان تزانه لوبیا جهویا دیاسپورا گلک خورته یهودیا ارمنیا جو گلک خورته ما افکتاوی جدید به قبول کرنا امریکا جنوسید ارمنیا
حزانه سپاسدا تو کردا چاوا دبینن لوبیا کردا بته نه لوازه لدیاسپورای یا جی دکاری چاوا خورد به و پیوستیاوی جبرکو به هر رنگی پیوست تزانه چخص هزک مزنی کردستانی لدیاسپورا هی به میلیون تقف کردن تجی بحث کر هزک مزن یعنی اکادمیسیانن خواندکارن به هر رنگی بله پتانسیالک پر مزن لدیاسپورا هی و لوبیا ما وکو خویای نگلکی خورده ام دکارن چه بکن ام دکارن چی بکن جبو کام خورد بکن یا جی که ماسیه ما چن یا جی تشتی کو بالا تا دکشینه چی گوهر خان از کلک آنالیز دکم اوان از زانم لو ماد پرسل کارمجی کلک علی من دکه از نکه بیشم که ماسیه ما کردم ام دیرو که خوان نزن مثلا اف امریکا قبول کرد کنگوژی ارمنیا کلا کردم رابون لیبورید خواستم اره نوان یکو کمپوزیچی بیا کردم هبویه گلو کردم دیرو که خبرش سنن گلو کردم پرستکن بوچه کردم جیت هفتر که او نزانیا دیروگ بو من بخواه گلک داشت سرویده میخواندیه حتی نی کردم کمپوزی بکرنه ارمنی دست بکرنه اس نخازم او ملت مثلا دجمن تایی هم باریوی ملت ناف کردنه چیکم لی زانستیا ما سر دیروگا ما پرکه ما اگر ما دیروگا خواه بزن با البته ملت درکتا مشاکی مزن دجیوی بریاری لما حتی نی او کرنا مثلا باجار ایریوانه کرده ما هیچی نزنن بری او باجار تنی کرد بونه سالا ده دست بکری حتی چرده ارمنی قرار کرده مدانه یکو مایج بری دانه باشه دا کنگه او ایریشن ترکا سر کرده ما ازیدی بویا نوانجی بدمه نوانجی سر ازیدی ما اشیر جلالیا و هدره بس او کنگوژی نه کرد کرد او ترک بو او داگرکر بو ملتی ما مجی واند خواست تفقا پیخاد بر لی چه بشم راستی او کنگوژی کرد نه ملتی کرد کرد بو لی کرد مجی رابونو جبکی خادان و لی بوری نخواه خواستن وکی اره مکریفتشت لما دیروگا خواه نزانم از گلک پیویست بینم بس ام تکو تک پارچه ام کاری پشگریا ملتی خواه ولتی خواه دکن از یا ارمنیا بیشم ارمنی جیکی دچه ده مالبات جیکی دچه کلیسا وانا وادکن ناف کلیسا وانا büdjeye خواه وادکن و ناوی دست بدکن نکو بپارچی یا وانا پر از بخواه وانا ناسم نوانا اسمزم نوانا پر گرینگه نتاو پرازی او وی بغدانا جی بکن دراوا جی بکن بو کارا ملتی خواه بو پراستنا خواه و دیروکا خواه دیروکا وانا ملتی ما ایرو دویجه 1.5 میلیون از زارو بو لدبستان ارمنیا دگوتن 300,000 ارمنی 800,000 کرده نزیده ایرو بویا 1.5 میلیون و سر کرده زیدی قنا بیشن لی کرده ماشی را دبن لی بورین دخواستن بس او 300,000 جی پرانی نهات یا کشتن و دمه دگوتن خولرا لی او خولرا اینی اف کرونا یا ایرویا است خوازم بیشم مرا لازمه براستی لازمه مجلس فرمی بو لوبیا کردی فرمی به مثلا اگر لوبیا محبه مای بفرمی به امضا درکتا دجیوی بریاری وکی ار نراسته بری هون قبول کن دبه هون ارشیوین دیروکی بکوین بری 2 سال بو پروفیسور دیروکناسا که جه آستریا هاته بو میوانه من نوی ماریا پاش نوی نکا نبیرم من او هاته بو وکی جمن پرس کرا سر کنکوژا کردن مایزیدی بری 100 سال من
من چه دزانی من چه خانده بود چه جمع باید بیستو من او کرد و باشه مسافم کرد سیمپاتیا چه بود ارتاموی و او مرا تشتاکی گلک عجیب گلی کرد گود گوار خود از گره نکاتر راستی بیجم من دست بکر وکی سر کنکوژیا ارمنیا بنویسم گود دیروکناسین ارمنی گلک تشتید شده شانده بود قلت لي أزواج بروفيسور وديروكناس ما فهم هي نف أرشيفين قالك دولات أجي برسيخة دان قلت كان مناو تشكر قلت من تشتكي عجيب ديد هاري زيدا كونكوجي سر كردابوية لأرماني يواجي سر خاد النبيسة خازم بجم هنا نف أرشيف قالك دولات هنا لكي قال خادي دركبه نا أوجن نه آلمان نه روس ام کرد گره خودی دیروگا خودر کن ام دویژن ام ولات آواکن او چه بجم ارکن سرکه نبارمانجمه هری مزناله لی او آواکرنا ولات سانی نتانه ام رابن ینجاگا بگرن دسته خوا او پرستنا کلتورا میا پرستنا دیروگا میا گلک تشتایا که ملت مجابه خواست سر داده ده و لما جاز دوینم ایرو نکو لازمه پر پیوسته اواگرنا مجلسا کردی ایرو پر پیوسته کرد فرمی نکو رابع بکه قارینی آزادی بو کردستان یان ایرو لازمه فرمی ایرو هزار خواندوان مل اروپا هیا پوتنسیالا که پر مزنه و امدکارن لی صد مخابر لأوروبا هزیده سرکبتن نفکاروبارین پارتی چیده به نفکاروبارین اولی چیده به تشتی عجیب تبینیم بله گلک کماله گلک سری که گهلی بله تشتی چیده کنم بله راستا دست برخنا بکن برنامه پر دریج بکن برخنا سر راست بکن بیگمان مگاف کادن مگود که رخنش بو چیکرینه نه نش بو خراکرینه و ام اوروبیان نمونه بگرن کچاوا ببره روزخه منه بگدار رخنه بو شاشی سر راست کرنه نکو بو دابجوکه لما اگر گلجره نفکردیم ما تبیجی شرمه که ماسیاتا بیجن من تشتاکی أسف تشت من بقولتا كي ماسي بلا كرن من جرا كي سيمينارا كي سياسات مدارن مكم يه كردن ما روجابا وكرمون لي ميوان جه هرچل پرچه كردستان بو أزجرم من تشتاكي كرلك نمونا كي كلك باشتید سياسات مدارن ما پرهجا صدق شرناخي دركت سالی هوی کده و دست بکر جکی ماسی خوا از پر عجیب مام لما نورمال درد کبن من افکر لی او برچه پر مزبو او دست بکر شاشی خوا و پاشه گود چه کار کر و داوی گود چه پیوستم بکن ایف چه بجم منه خوش بارخم راستی اف پرنسیپ خازر کن اف همی جواد دمه هره والله ام بیا بخوار ببین براستین منه خوش که مرج که ماسی خود دست بکه و دور سرکفتی خود بجو دور که ماسی خود چه متوقع از که صادق شناخی بیر نکم و بو من او بویا وک شیراته کی بله گوهر خان ام هدی تین داویا برنامه خواه یا جیم هاتن داویا برنامه خواه امشتتر نابن جی صحبتاته پرسک بله زانی زمان چقاس گرینگه جبو ماج و ساعته که ام لسه دهرنو تین ام دیسا بدگرن زمان
گرنگی زمان د مالبات د گرنگی زمان د جواک د گرنگی زمان د بنگها نتوی د گلک نویسکاری ما دبیجن یا جی گلک کس دبیجن که زمان ستونا نتوکیه و هر وایه زمان تونه به هل دوش ستون تونه به هل دوشم جبویجی از خوازم از هر داویه برنامه خود از بحثا کمپانیا زمان لباکور کردستان دکم از خوازمش برکو از دزانم دشوپینه و تجواک دشوپینه و پرجی لسر دسکنت مروفک جنک جواک ناسی کمپانیا زمان لباکور کردستان دست بکر 21 سبات 2021 و هین جی بردوامه و بریاردانه کوی حتی سالا بیجی بردوام بکه دناو وان مليون دياسبورا يعني الدياسبورا قالوا يعني هجمار كيما يمذكرنا نورمال ارمان جاوك ودبيجين مليونك لدل دخوا از بم مليونك هندك يعني هجرن بيجين 4 مليون كرد بمليونك امزا هندك لهين امزا با مهدر باسبون هين امزا نگي اشتي مليونك تبكي ماسيه چاوا دبینه یعنی گلو چه نای کرن نهات کرن آدوه چه وره کرن مگاف کادن گوت یا تباسکر که ماسی چنه و سرکفتن چنه و مره چاوا بکه دوه کمپانیا ده خوازم شته بپرسنش برازانم تده شوپینه که ماسی چنه چما کرد yani zede imze nayen kirin çima milyona derbasna ki tişteki evqa reva evqa xwazayê evqa giring ku em dibêjin stûna netewameye از نمون اش ملت دن بیشم بو ملت ما باش فهم که از کنگلا روسیا دجیم اورا کمالن ارمنیا هبو و او پرس گریگ نوانا هبو جرک من جوانا پرس کرد اون چاوا دکه چه مرا بالکش بو گوت ما ناف جواکا خواب کفش کرواکی هنگا کاری پروپاگاندا بکن بو پروردیا زمان ارمنگی و اینی ایرو از اوتشت وینم بو کردمه مثلا ام دویژن اسیمیلا بونا کردمه دشتاکی عجیب مدید نفکاری غوای ده زرد کردمه یکو جوالت دن نوانا اسیمیلا کری هیسیدن کردمه استانبول یانکارا دن اقاس اسیمیلا نبونه گلو برا از وقت وجن داگر کردن ما برام نخیدن لازم بجم هون بخوا اسیمیلا کردن. او چما باجر ترکا دا کرد مربوط خوا دا کردی پرستیه. لیتو باجر کردی دا زمان خوا کریه زمان ترکی. اره هندی سافر بن دبستان و او فهم داریه هم و نرخنه نکن او فهم داریه دبستان ترکیه بس وقت ما ام لباجر ایروانه او قاس کرد نیبون و دبستان ما تنبو مالبات بو وکی نو ما او روه اره و منه بگوتا ایرو اینی او تشت پیوسته بو کردن ما باکور لازمه کادروی یکو پروپاگاندا بکه او پروردیا زمان کردی او پروردیا دویژن بس ناو دا گره پروژه کنکریت بوده او تشت مرا لازمه کادروی پروپاگاندا منه بگوته ایرو نتنی بو پرستنا زمان لازمه ایرو ملت ما اقاس تولیه به من پر بخواسته کادروی ما پروپاگاندایی نتاو پارس بلاگرنا نتاو پرستی جی هبه مثلا ناو یهودی اوتش اسناس اوتش نوانا هایبویه بس ام دویژن ام 5 میلیونن اره لی او 5 میلیون چه دکه او 5 میلیون چه دکه بو خایکرنا پرستنا کردبونا خواه او 5 میلیون روز به روز هزیده تولیه بون چه دکه هزیده برزی دکه بنا ملتی من از جرنا
دوژم چقدر شرمه وکی از کردم برا کردی من نخیدن از تشتی عجیب دوینم از دوژم چه شرمه اف تشتا دولتی متنه ام هف دخون دولتی متنه ام کتنه از یزیدی من نکردم یادن دوژه از مسلمانم یزیدی حرامه تشتی عجیب تشتی پر شرمنه بگوده بسه اون دولت خو اواکم باشه که چه تخوازه برا بسیرو گرینگه پارتی گرینگه اولاوی شرمه زرده وانا و از پر عجزم شوانا استنازه او فسادشم شرمه ورنم دولت اواکت باشه وان تشتی وان استروانا دخزیم بستكنا بله بومن اچا بجم از اصاد بینم نوبر لازم من کادروی پروفیسیونال یکو پروپاگاندا دکن نکو فلان گندی بیجه ازی نکار رابم بکیوم نف ملتو پروپاگاندا بکم نه بو هر درجه gerek kadroyun profesyonel bulun. Mesela es endazerem, es nekarim herim yek keseki ameliyat bıkım. Eri xwendinam ne, les nekarim. Ay nîwsa jî kadroyên propaganda dibe nav Kurdê me hebe. Eger em dixwazin bi rastî miletê me serkeftî be, eger em bi rastî dixwazin dewletê me ava be, em gere dest bikin parastina Kurdbûna xwe, zimanê xwe û yekrêzî nav miletê me. Roj bi roj ew rêzdarî nav miletê me da dibe û kes naxwaze van tişta bibîne. Mesela şivan perwer ez pir û pir kedayê mezin dibînim. Ew şaşîkekî kir lê milet fehm nekir ew şaşî çi zirar da. Ew rabû got êzdî paş da mayîne, paşê jî got kerin erê şaşî hene navê Êzidiya ne? Bes evî demî şaş bû. Em bixwe acizin ji wan radîkalan. û em bixwe kar dikin. Rewşenbîrên Kurdên me Êzidî kar dikin wekî me jê wan yêkosan xwegirtiya û xwe tenê Êzidî dixin. Em dixwazin kêm bin. Bes ew yek gotina wî hezara zêde kir kêleka wan radîkal e. û milet fehm nekir çi îro wan şaşî mesela wan radîkal e ez tenê gere nekim. Milet hemî tev min gere bike. Ez naxwazim tenê pirsgirêkê Kurdên Êzidî serrast be. Ez dixwazim van kêmasî em bihevre. Em fehm nakin wekî dem diçe û ew şansa îro şansekê heye em dewleta wan kir. Lê sed bixebin em îro ketine partî, ol û nizanim lê kadroyê me hene, xwendevanê me hene em rûnenê. û bawerim ew bo van kêmasî çareserî avagirina Meclîsa Kurdî. بله gelek spas Guherxan tu dibêjem em hêza xwe dixin didin ciyê şaş em divê bidin ciyê rast ji bo belê Em hev hez kin heta em dewlet çêkin paşê hev bixwin normal prensîp waye berê bingehê ava bikin dûr û şaştiya çotiya bibînin ji bo rastkirinê û hesabstandinê Biraz sed partiya avakin biraz sed olê xwe zêde kin. Stûn giring e welat giring belê Elbet ez ê ji zaroktê xwe ez hewca dewletê xwe bûme, welatê xwe bûme. Carna dirêjim ewana nizanin, qîbeta welat nizanin. Li masa tevlî hebûn çêkirine pey tiştê ne girîng ketine. Şerm e, bi rastî şerm e. belê Guherxan em hatin dawiya bernameya xwe gotinê tenên dawî tu dixwazî bêjî em bername xwe bi dawî bikin. Dixwazim bi gotinê tê dawî. Gotinê min dawî bêguman. Pêşê gelek spas Rozaxan te derfeta bo min bo gotinê min. Gotinê min dawî ez ê wisa bêjim. Kurd û em hev hez dikin. Lê em pêşî kevira serhemda bêjin. Şingal nimûnek bû nîşakir
وەکی دڵێ هەر کوردی دێشە ئەگەر بەرایەوەی یان خوشکەوکی من ناومە ئەو هەستکردن هەیە نافەتەسینن ئەو هەستکردن یەک ڕێزی ئەمژوی یەک ڕێزی دەست بکەن و خاندەوانێ مەرە ئەس هیڤی دکم ما دەڕوونانن ئیرۆ نا ڕۆژە ئەم نکارن ئیرۆ شڤانەکی بینن بێجن واری کارێ دیپلۆماسی بکە ئیرۆ ڕۆژە خاندەوانێ منە ئەس هیڤی وا دکم دیسا کاری خوا نافپارتی بکن لێ پر گرینگە بە یەک ڕێزی یەکیتیا وڵاتێ me pir giring e em li Ewropa hêzê de dikarin piştgiriya welatê xwe bikin ne ku Kurdê me li welat em Kurdê me li welat dagirkere difetisînin her rêxistina Kurdî lê em li Ewropa li dewletên mezin yê cîhanê em gelek karên mezin dikarin em dikarin piştgiriya welatê xwe miletê xwe bikin Yahudiya yahut ewana yê diasporê dewleta xwe ava kirin ne ku pêçekê xwe û şer me em 5 milyonin bira xîreta me hebe em bi hez kirin bi yekrêzî ew yekîtî jî ava kirin meclîsa xwe jî û dibe îro bi zanistî em îro tenê dikarin bi zanyarên xwe ve dewleta xwe ava kirin çek erê çek jî helbet lê îro roja dîplomasî ye ne roja çekê ye serkeftin dixwazim miletê xwe gelekî spas Guherxan îro roja dîplomasiyê ye belê gelekî spas bi gotinê te nîdawî ez spasiya te dikim spasiya hestên tenê xweş spasiya beşdariya te dikim di karûbarê te de serkeftinê ji te re dixwazim Guherxan ji xwe here em ê hevdû bibînin niha jî heve helbet ev kongreya jina bive nimûn lê me me dît projeyên me jinê me helbet em bibin nimûn bo mêrên Kurda jî belê belê gelekî spas mal ava bi temaşevanên hêja em hatin dawiya bername xwe gelek spas ji bo ku we li me temaşe kir spas ji bo teknîkerê Çarpelmedya spas ji bo we hemûya spas ji bo şîroveyên we her mala we ava bi ez xwazim dîsa bînim bîra we kampanya ziman li Bakurê Kurdistanê ji bo ku zimanê Kurdî bibe zimanê fermî û zimanê perwerdê li Bakurê Kurdistanê û li Tirkiyê kampanya ziman dest pê kirî ji 21 Sibata îsal de her berdewam e hevalê me nî rejiyê ez bawerim link xistinê çatê hûn dikarin li wir jî bibînin û li her derê înternetê jî heye heger we heta niha îmza nekiribe hûn jî îmza bikin ji bîra nekin dilopek îmzayek jî zimanekî zindî dihêle ji mirinê xelas dike em li zimanê xwe yê Kurdî bi hevdû re xwedî derkevin gelekî spas ji bo we hemiya dema we xweş dilê we her dem geş be êvar baş